السلام علیکم واجہاں چھے غلام فاروق لاپی بطر گوزاری واجہ گوشی چکوها مکبوغ بزن دیما ہوشتگ چیزی چیرا اندیم کنگ ای مثال ہنچین جہاں ہم کار مرضی بھی کہ یکی دنیا مدتا کمک واسطہ ساڑی بھی بیت چین پا پاکستان کمک ہر وعدہ چکوها مکے تو چیئے من دیم چکوها مکے نہلے کہ ماں ندارگی بکنی پدی گوزار وزشیا تو چیئے من دیم چکوها مکے نہلے کہ ماں ندارگی بکنی چگورکا ہلاسگ ترسینگ دادیگ مرد بچار غریب سرا چگورکا ہلاسگائیں چگنج بوگ گنج یک درس کی برے کے حد چی زیارت ظاہرین حد چی زیاد ظاہرین گنج یک درس کے برے کے حد چی زیاد ظاہرین وادی یکی دومیر سرا سک ظاہر بی بیت تا ای مثال کار مرضی بیت تو چیئے منی سر چو گنجائے من تی کجام کار حراب کتک تو چیئے منی سرا چو گنجائے من تی کجام کار خراب کتک چو گوزا پرچک چپ چاگرد انگران کنگو گٹ سٹ کنگ سرچک MPA که بوتی هند سرا بود کلنی مردم چو گوزا آئی سرا پر رسکند چگو کرتو بوگ سخت تمرد و گرناک بوگ دومیگا مانیارگ ہاں وجہ اسی سیادہ کے دیشتت سخت گو کرت بوتے میں نظر وجہ شان گوش دارید السلام علیکم گوڈ بدے وامانیا شی گوشکنده عنوانه PTCL بزن لوگی تلفونانی دور زمانگت یک روچه یک مردی اتی لوگا نشتگت چرایی تلفونا رنگیات مرد تلفون چس کد که الو تو که آئیے پسادت پلانیاں تلفون گرو کا گوشت گب جام چی گوشت گلوٹے آئیے گوشت من گناہ چکتا تو منی وامان ندے آروچ تو پمن تو چمن 1000 کلدار 5000 کلدار پوام زور تو من گوشت منتر دیمه ما دیام نو 2 سال گوستا انگت تو منی وامان ندے گا نئے آخر من گناہ چین واندار گوشت تو چی گوشه من اشکنگانایم آئیے گوشت ارے من گوشا من وامان بده پد وامدار گوشت
من اشکنگا نه تو چی گوشه منجیر تلفن اپریتر وامدارا را آواز داد که واجه مصاب اشکنگا یا که آگوشید من وامان بده بل تو انگت گوشه که ما اشکنگا نه وامدار گوش من و اشکنگا نه اگر تو اشکنگا گوڑ بده وامان یا پاک واجانه یک پاک سلام برسی. السلام علیکم دوستوں کی عرض زند رند زند پدا زند نہلیتن زند میرے گا ہر پیم بروٹی بلے پست کپ نکنت میرا وط آو کے یک زندی دودی کے میرا وط آو کے یک زندی رودی کے زند واحق رودیت آئیے کس کشت نکنت من ادوارا وجہ. السلام علیکم وجہ گزاری وسیع گسکندی امید دوسری بھی گسکندی عنوان من بس چارگاں اتکگاں ہما زمانہ کا زمیندار ٹرانسپورٹ تربت دو نوکے دراجی بس چا کمپنی کشتگت یک کے تربت پنگور روڈا الگ آیت اور یک کے تربت آواران روڈ سرا یک روچے تربت آواران بس چا آواران دے پا تربت پیداک بیت و دے آ ایرونه کے کر رکیت ایرونه کے اسکول یک ماستر ترچان دے پا بس پیداک بیت بس ڈریور بلا گوشی کے برک ماستر صاحب تربت کیت برک ماستر صاحب تربت کیت بلکہ ماستر تربت کیت بس سلوکانت وادی ماستر صاحب نزدیک کیت گوشی کہ ماستر صاحب سوار دو ماستر صاحب پسیدن استاد من تربت نہیں آیا من تربت نہیں آیا گو من بس چارگا اتکگا میں ندوارا وجہ پاک واجانا یک پاک سلام برسی. السلام علیکم لاتی گفتاروانا اتا شادگشی ہر نوکے چیز علم نہیں کہ شر بھی بیت بل ہر نوکے چیز چھو نہیں کہ حراب بھی بیت شرگداری ہمیں شری و حرابی درگیجہ کا گسنت ای دور مصریں لرزانکی جیڑ زبان انت زبان ہما کے سرجمی بلوچستان بھی بیت تو ای وقت نبے اگر تو وطی جار کو کارا بند مکنے تو یک کا پدا اسکولو کی مجمع بند تو پدا مردمان تہا گار بے و دیواتر گشند کے آپ مدپا کودک زیر پاد ڈوبتے کو تھنکے کی سہارا شیطان دستی گوستگ شیطان چی دستی گوستگ او شیطان کی بھی کان کترتا ہے شیطان مگوشگی آرت کارا ریش دنزیل بند کسی کتے آرت کارکانت ریشانی ضرور دنزیل بند او
کھوکھلی میں سردیاں تو اصولوں سے کیا ڈرنا. اللہ کی دنت کوئے سرا دنت، اللہ کی دنت لوگ جست نکنت. خدا دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. انسان شیر حرام وارتک. انسان غلطیوں کا پتلا ہے. آدمی واجب خطا کار ہے. اشترو گیچے مکان یا اشترا پالا مکان. بندر کی گلے موتیوں کا مالا. اشتر ببو دور بچار ہر مبو سلمبا مچار. اگر وسط نبے بیرا مکان. ایسی محفل میں نہ بیٹھو جہاں آپ کو عزت نہ ملے. میں دوبارہ وجہ پاک واجان سلام رسی.